clear tu le ngai thatu zongjong te chibai le ve kule September ni li sang ni som ni le pali ania khovel boina chanchin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu se khasina in man mo taka andram atlan chiat san atanga thakhat don ani to tun thlengin Delhi hnaya military base a alo me kani August ninga khan hasina chu zero lai te kai soya Bangladesh rampum huapa lungoi lo nalan tirna wangin anram chuasan lo theilowa siamania tumdan masa chuan India chu cholzoi nan chawa man tum ni in UK US emo UAE emo asylum deal tumania ma se abe se yangin engma akal lo thungani India rama alo mek ring chuan Delhi tan har sana siamin Dhaka Sorkar thar nena inkung kai na tha siam na tur konga har satna asiam tia soyani India tan chuan Bangladesh chu thenom ram ani satli alova strategic partner ni in India border security plan a poimo na thuk tak nei abik takin North Eastern state kai hnoya ani zualani ram pani te hian ram ri kilometer sangli somkwale paruklaya sei nein heng ram ri hnaya hian India North Eastern state a helpol tam takte chuan bukhwarnan bera anman ani tlatani Hasina Sorkar Awami League Party tena kumsang ni pakua thuneinan chanchi akhan ethnic militant group telaka chetlajuin helpol tam takte chu che theilovin an siam zuya he mai baka hian Hasina chuan India nena ramri buaite aching felman nual bokani ramri chungchang chu ram pani te inkara thil poimo ber ani rualin financial kai hnoi po aum tho Hasina in kumsom pangachung ro rel na aleko lain rampani te in kara sumdon na le connectivity in mason na nasataka mua India chuan kongpui luile train mangin Bangladesh atangin North Eastern state a bungrua thanem tak acholu thinani kumsang ni somatang khan India chuan Bangladesh infrastructure le development project kalpuinan dollar billion sari chuang apeto boka Hasina in thunei na chantak lawa chuan Delhi chuan lo anei lo nan Sorkar thar laka malak na anei nge angai don boka thenom ram buai chu thil duam lo le thleng lo se idu ani rengang ti in Pinak Ranjan Chakrabarti Dhaka a omchin Indian High Commissioner hlui chuan asoya ma se Delhi chuan Dhaka a interim Sorkar ne na in biak na nein ma se an thutlu na tur hriat ani lova du dan dana north hei an hek lo ati bokani India Sorkar chuan hun khoral mielova chet langalin Prime Minister Narendra Modi chuan telephone mangin Mohammed Yanis chu abenghal to boka chuti rual chuan Delhi in Hasina le Awami League Party te tun nai kumsom pangachung zet athlop burna wanga Bangladesh thinrim na chuti maya dai tura ngai tur ani lo thung Bangladeshi tam takte chuan Hasina party tena in thlan tumthum ngota chakna an chan thei phana Delhi thlopna chu an pu bokani Hasina atlua Delhi in neighborhood first policy Bangladesh mai baka Maldives le Nepal te nena akalpuya hengrama India dominance din chantira tumna chu anginga ngai ani bok analyze te chuan Delhi chuan regional powerhouse ani na chu China influence lian zela lo theidin muna ading lova der thonga da thei anilo antibok nikum jun tha khan Maldives sa po Mohammed Muizuan president din mun achel nuwa langsar takin anti India policy alo puang zui to bokani regional policy akalpuya India chuan inen let amamo tin Deba Priya Bhattacharya senior economist Center for Policy Dialogue Dhaka chuna soi Bhattacharya hi Bangladesh interim government in Bangladesh economy siam that ani theina na white paper duang tura ati zingami ania Delhi hian chiang takmain a regional partner te ngai poimo le du te thutaka alak sak don emti ati chiana ngai tia soyani Bangladesh chau ka soilo helai regiona da ram dang te po ka soitelani ti in Bhattacharya chuna soi Entirnan Bangladesh bi ka chuan India Sorkar to te chuan Bangladesh National List Party te an thopui hlei thelo vek to thin tia soyania
India chuan Bangladesh ram chunga Awami League le a Sorkar bak tanpui ani tak lo chu thil poi takani ti in Abdul Moin Khan BNP senior leader chuna soi Bangladesh a in thlanna fel fai le thiang hlim huai hot ani chuan BNP leader te chuan Sorkar an siam ngei tura anin ngai boka chu Delhi tan chuan thil duom ani lo mai the begum khalida chia kai shwai BNP le India inkara injin ton lo na lian tak aum sa tlatani zia chu kumsang ni som paria ta tanga lungin tan ti reng ni in prime minister chum ni to ania Hasina in politics thila che theilova siam atum tia pu tu ni in tuna chuan lungin atangena chuak to bokani Delhi le BNP leader te chuan anin mil lo na te an chin fel nge angai do na BNP kai shoi Sorkar kumsang ni pakhata tanga sang ni parukin kar chung khan Delhi le Dhaka in lai chin na a chelea Delhi chuan Dhaka chu north east helpol te arama omtira huma apuani zia ro rail line Bangladesh a Hindu leader te chuan soisak le ngai sak antok na sa tia soi bokin andem na sa le to boka BNP te chuan chung te chu hnol thungin anti India insurgent te huma pu na chu an hnol mak thungani India laka thinrim na Bangladesh in anei fo rampani te hian lui tui somnga le pali lai in tro man neya heiwang hian water resource po in bakaina thamani tunai loka Indian state Tripura arwa surna sa wanga Gumti river lian chuan rampania har satna na sa siamin Bangladesh ram chunga mun tam tak tuilian in achima mi maktadoi telin har sana tokin Bangladeshi te chuan India chu dama tanga tui chu awaka puin andem leani chung mai ba ka chuan factor poimo tak China alom boka Beijing chuan Bangladesh a lu thu ka du lea India nena regional supremacy in chua man hel reng ani boka India thunun reng nia ngai Maldives point Delhi nung chonin Beijing aon toa Maldives president mui chuan China atlo apo red carpet lo pha sakani Maldives a thil thleng chu Bangladesh a thleng velo se ti chu India du thu samani dona Bangladesh chu Indian goods le trade in ngat ani na chu China in achu sak launa alian lebok chu wang tak chuan India rama Sheikh Hasina ummek chu India in ain kol thiamangai dona Bangladesh Sorkar tharin andrama thon ho tura angiat phei chuan India in ngun taka angai tu angai do nani India chuan Hasina chu anram chua san turin atidon lova tunma tanga India thian tha chu chutimaya anhol arem lo India in engang point en kol se apoimo ber chu India chunga Bangladesh ram chung in rel bol na thila in nam hnoina anei lo chu apoimo ber Hasina hian tuna interim Sorkar do dal na lam asoi hlekani chuan chu thil poi tak turani ti in Bhattacharya chuna soya Delhi diplomats te chuan India tur luina ni haulovin Hasina chuan du thlanna asiam chu an ngak ani ber antiani Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina kai shuai Awami League Sorkar chu mi puite nor hoi hotna wangin August ninga khan paithla kania hemi nu hian mi nuai khat le singkwa le sanga laka thu buai zani somruk le pariat zia lu anito thu buai siam sakjinga tam takhi AL shwai tu tele activist te ania PM Lui Hasina po thu buai zavel siam sakani to bok rights body Manabadikar Sanskriti Foundation chuan thu buai siam sakza thi tar langin mi nuai khat point pakwa pali zinga hian an ming tarlan mi singni sang ruk zani somruk le pariatan om MSF hian tual chung human rights poll le media report sang azir chenna tangin report hi asiamani July le August chung khan tual chung boina chuak le police lam silai me po wanga thi chu mi zariat le pariat vel ni in hliam hi mi singthum le sangthum chuang antling ni in atar langani PM Lui Sheikh Hasina hi norhoi hote wanga andrama tanga atlan chiat nuwa India thakhat don om to Bangladesh mi puite chuan athu buaite ma chon tura Hasina hi andrama thon kir turin India Sorkar chu an ngen ani Venezuela judge chuan anram president thlanna nei zota ka eptupol candidate
Edmundo Gonzalez Mannatur arrest warrant ati chuak July tha President thana neya hian Nicolas Maduro chu tlinga puan ania heti lai hian eptupol lam chuan polling data tangin Gonzalez hi atling zong ni in an soithung Electoral Council hi Maduro kai shwe Sorkar thlop tu lam tamna an nia Public Prosecutor Office po Maduro thlop tu rinom tak ani bok Judge Edward Brisino chuan Public Prosecutor Office atanga petition adon vele Gonzalez Mannatur thupe hi ati chuak ngalani Venezuela President Thanna Khan Gonzalez hian anram President nilai Maduro hi khingani Electoral Council chuan Maduro hi achak jok ni in puang ma se achak jok ani ti fin fianairo tun thlengin ti chua alani lo in than result kim chang an ti chua theilo chan chu an website chu hack sak ni in data po en theilowin aom ni in an tar langa ma se observer lamero chuan hei hi an pom sak lo thungani heti lai hian eptu lam chuan voting data hi online a ti chuakin heta hian Gonzalez chu in thana hian ne na changin za somthumaya tamina chak jok ni na soi he data an tarlan hi judge Gonzalez Mannatur thupek ati chua chan po ani zuya document ti chingpen le mipuya lungoi lo na tu le kalphung ti chiat na thlena te Public Prosecution Office chuana puani Gonzalez hi in thanjo nu loka abi ruzuya an puna sang sanga hian ti sualeng ma anei lo thua soi Maduro chu tlinga puan ni ma se European Union chuan voting tally kim chang amu ma chuan apom don lo tia soi Latin America ram engmo zat point Maduro an pom thuan la soi lo US point Gonzalez chuan vote amutam zoka Maduro hi in thana achak lo ti fin fiana tur tam takaumani atiani ma se Venezuela Sorkar thunun National Electoral Council chuan Maduro hi tlinga apuang thunga atam thumna tan Venezuela President anile ani in thana Maduro achak jok nia puan ani nuwa ram chunga lungoi lo nalan tir ani chawa tun thlengin boruak alapa ngai theilo nor hwai hotna buina chuak wang hian thotan ni thlengkhan mi som ni le pasari anthitoa hliam za som kwale panni anom to bokani Russian President Vladimir Putin chuan nikuma International Criminal Court member tena ama Mannatur warrant of arrest anti chuan nuwa atum khatnan rampona zinin Mongolia atlo Putin hi Mongolia leader te chuan capital Ulan Batara ro pui takinan lo muaka Russian leader hi Ukrainian naw pangte dan kala rampona athon chuwa wangin International Court midu anime kani Kremlin thupuang tu chuan Mongolia jin chungin Putin chu manin omlowang tina soizui boka Ulan Batar khopuya Genghis Khan Square sipai te chuan sakor chunga chuangin martial anthems te play in Russian leader chuan lo loma Mongolian President Ukhajin Khurelsuk nen in mu na an nei zui boka Genghis Khan Square hian mithlem te chuan lungoi lo nalan tir na nein get war criminal Putin out of here ti te chu placard an lo ken khum thungani Mongolia tlo ma hian Ukraine chuan Putin chu man tura ngen na ti chuakin Mongolia thunei tu te chu international arrest warrant zoma Putin chu The Hague International Criminal Court ne na thon turin kan nge na ni ti in Ukrainian Foreign Ministry thu chua chuna tar langani ICC chuan nikum khan Russian President chu Ukraine naw pangte dan kala Russia rama tamtham takathon lu awanga war crime tia puin manna thupe kalo ti chuak towa Putin mainilovin Russian Commissioner for Children Rights Maria Vova Belova po manna thupe ka ti chuak bok ICC member te chu arrest warrant ti chuani chuan zom tura ngai an nia masi enforcement mechanism ero aum chuang lo The Hague chuan Karkalta Khan member ram te chuan thupek chuan zom turani atia Mongolia chuan Ukraine emo ICC ngen na chu chhan let na emo siam anei lo bok Mongolia hi Soviet satellite state hlui ni in kumsang khajakwa somkole pakhata Soviet Union ke chiat nuwa po Russia ne na inzom na thatak la nei zui zel ani bok United Nations apo Russian Ukraine arun chu demin mase vote lak na atel du lo thung Mongolia hi landlocked state ni in China nen ram ri anei boka
Russia chu gas le electricity a in nga na ani bok Russia chuan Tamal region atanga Mongolia kaltlanga China a natural gas pek lu nan power of Siberia two pipeline siam tumin ma alaboka he pipeline hi Russia shekna wanga European gas an leisak du lova shalna zonnani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas firfiakten Israel Myanmar mi parukte an tha chungchanga Israel mi puitele mi thi chungte hne na ngai damadil heng mi parukte ruang hi inrin ni liamta khan Israel sipaite chuan Gaza levera an charani Prime Minister Netanyahu chuan thotan ni zana press conference aneya nungdama kan choi ho thelo wangin in mi ngai damna kadile ti in heng mi parukte hi an hnung lama tangin an lua nai taka tanga ka an ni atia Israel sipaiten an chan chu man chep thua soibok Hamas te chuan an pui khoi man an tur ngei don ti Israel PM chuan a soyani Israel sipai thupuang tu Daniel Hagari point mi parukte chu October ni sari sangni somni le pathuma Hamas ten Israel an beituma an man te vekani ti in an sren na mun an thlen ma lokin firfiak te hian rong takin an lo thatani atiani Netanyahu chuan Israel chuan Egypt le Gaza bordera Philadelphia corridor athunun chunzom zel atul thua soi helai mun hi United States Egypt le Qatar te malakna Israel le Hamas te inrem na an siam theina tura an boipui berzinga atelani Hamas chuan helai mun atang hian Israel sipaite chu innuk dok vek turin an phuta ma se Israel PM chuan Philadelphia corridor atanga Hamas ten an mission mekte an chuai chualo na turin an thunun na hnuaya aom tlat angai ti asoi thunga midang nor na wangin angai dan sut mai mai atum lo ti asoi zui bokani Nimin Khan Israel Chief of Ground Force Major General Tamir Yadai chuan mimal harsan na wangin ban na theluta Yadai ban na hi Chief of Staff Harji Halevi le Defense Minister Yoav Gallant te chuan an pomsaka Yadai ban na hi Israel in Gaza Strip marlam beina tharthol le antum lai takle Hamas te in lak that lai takani bok Israel in nataka West Bank abele na hi Gaza chuchiat ba ka Palestine resistance chuchetura malakna zauna ni in hei hian Oslo framework le Palestine Authority po atluk chiatir zeldon bokani Israel Settlement Minister Orit Stock chuan West Bengal Palestine ho thian fai turin indo na nei rotin October ni sari ma Gaza Stripa Palestine te thian fai vek tur zonga indo na kalpui arot boka Israel force te chuan Tulkarema hospital le Tulkarem kem lahwal bet zelin chenna in le building anlati chiat chunjom zel Tulkarem lama hian dole tu te khach brigade te hian Israel force te hi lo lambun vein bomle silai mangin anlo beilet ve hle Israel army chuan Jenina in beina chu abul tana mayani ti in West Bank chu combat zone an puang Jenin lama hian Israel force ten chenna in te nasataka bein anti chiat sak nual bok Ramallah lama po Israel force ten Nimin Khan Birgit University Norin an lu chua Nablus lama po in beina lakal zelin Israel force te chuan Palestine journalist te chu stun grenade mangin an hnot bokani Israel security official te chuan mei tha mitang te in thlengna tura in biangna pialama PM Netanyahu in thilphu dang nei bel le zelo se chuan tuna mitang thia an wachar te chu an thimai big lawang ti na soi Qassam brigade chuan Israel Prime Minister Netanyahu le Israel army te chu an mission te thina mo phur tu tia puin mitam tak bom hlum an ni kara mitang te in thlengna tura in biakna ando dal zel wanga an pu bok Qassam brigade chuan Prime Minister in mitang te chona tura military pressure asiam zel na chuan an nun na tan poi asoi the jok thule mitang chung te point du an thlan angai ti in vauna thu an chu aboka Qassam brigade te hian Israel army in an beidon chuan an mitang te po that zel turin thu an chu abokani
Hamas so miman pakhat chuan jilat salit chua theina turin Palestine lungin tang sang khat chua an ni thule an mani chua ve nan mi tang pakhat zela zani somnga vel nena in thleng an ngiat thuan soi Hamas te hian Gaza marlama in la chak thar le in dole tu sipai sang thum lai an lak bel thu tarlan ania hemia wang hian IDF te tan po Hamas te hi to khir zual tura soi an ni bok nimin khan IDF te chuan air strike mangin Gaza khopuya nama college an beya he be na thlenga hian Palestine mi pasari aya tlem lote an thi ani nimin khan Hezbollah te chuan Lebanon chim lama tangin rocket mangin Israel marlama Israel sipai tele chenna khothen khatte an belea hemia hian yen yakov jaton le ya hiam khwate be ni in avivim almanara adathar h ramtha side jabadin side bayat blida side te a Israel sipai tele mun ma te be an ni bok nimin khan Israel in Lebanon chim lama markaba khua chu air strike mangin a be na sa hle nimin bok khan Yemen Armed Force te chuan missile le drone te mangin Red Sea long pakhat Blue Lagoon an be ani he Red Sea long an be hi oil liter makta duai tel phur ania hemian be awanga buaina hi to mailo tura ngai le be se ani Israel le Palestine te hi engwanga buai nge engwanga tunthlenga inrem theilo nge kan ti chuwa ramin chuna wanga buai le in be reng mai nunna tamtak an chan to na le thisen tamtak lo luan to na ania he an ramin chu hi enge adin mun diktak tun chuma hian chiang le zualin ron tarlan kan tum le do na ni ram nei tu ni in chu na Israel ram nge Palestinian ram avoi khachu Israel foreign minister thom nei tak aba ebana chuan United Nations General Assembly ma juda te hi Israel ram nei tu an ni ti fin fiana chiang ber chu kum sang thuma upa hele khabu hi ani ti in khovel ma a Bible ken chu alek chuak vet vet mai ni tuma hnial thei chi po ani om love juda pachal raf mina khema ve thung chuan Israel ram hi Israel mi te ta ani lova Israel mi pui te hi Israel ram ta an ni zok alo ti ve thung Israel ram hi pathian in kum khwa ta na Israel te ne na apek ramani Bible chuan leilung hi lalpa ta ani ti in Davidan BC sang khat vel khan alo puang chuak to pathian chu nam tin te ne na ram ri kham sak tu ani Israel ram nei tu diktak chu pathian ani heram ram tiam ni bok hi Abraham le atha te tan pathianin alo petowa lalpan Abraham ne na heram hi itha te ne na kapek tu ram chu ani e atia chumin huwa pathianin Abraham ne na danglam to ngai lo tur chatuan thuthlung athun puya ta chuan nang le innuwa itha te ne na he imi khwal naram kanan ram zong zong hi kum khorowatan ka pebokang chea ti chuan ke hian pathian kaniang atiani ti chuan Israel ten ram nei tu ni na pata nget chunglam pek an nei ani Israel ten he na ram pek an nia ram nei tu diktak chu pathian ani Ezekiel abung som thum paria chang som paruka chuan Israel ram hi pathian in karam ti na soya Israel te hi kami Israel te atibok chu wangin helai ram hi khovelin Arab ramani Palestinian ramani ti in tangma se anilo pathian ramania nei anei tu pathian chuan Israel te ne na an kum khorowata na pe ani Arab te ne na heram hi pe kan ni vem Arab Muslim lamma tang te chuan he Israel ram tiam hi Abraham papa Ismail tan po pek telve thawani ti in tuna Palestinian ming lo puta te ro chan ni ve turin an chu puya ma se Bible hi kan rin chan ani chuan Bible ning tin nge ti hi kanin nga na turani yang pathian chuan Abraham ne na Isaka hian ichithla chu chiar ani do na ti ani Abraham papa Isaka ne na apa Abraham ne na lo tiam tawngin nang lei thla de tan heram pum hi ka peya ipa Abraham ne na chechama ka lo tiam to chu ka len nge yang ati ani boy nu hagari papa Ismail chu chimlam paran thalera chengin ai gopta mi nupuya aneya athla te chu Arabia marlama ramshan daya an chenga
Arabia ram thalera cheng nam anni isaka thati nen chuan an sang dai Ismail hi Abraham fapa ani ve thowa wangin pathian in mal ka som to a chitam tak thla tu atan ka siamanga nasatakin ka tipunganga lal som panni ala singanga namro pui taka kala siam don ani ti na lo tiam Bible zirtu te chuan Jacoba fa som panni te chu kan shebel lea ma se Ismail fapa som panni te chanchin chu ngai ven an hlo ve lo Arab ho le Judah ho te chu opkhom thei an ni lo zia in British Sorkar chuan anopna chu ti to pantuma an chua san main abuain UNO kuta an hlana UNO chuan ram panni Judah ram le Arab rama thenin Sorkar sangin ding ve se ti chuan an buai are mayang ti in reman ruat kha ania churam chenna chu ama ang bokin Judah te chuan an pom maya ma se Arab ho chuan an pom thei tatlat lova Judah ten an ma ni mingaram an nei chu an rem ti lo top mai ni ma se Judah te chuan me ni som pali sang kha zakwa somli le pariat khan UNO in apek chin rama chuan independent Sorkar chuan puang ta America le Soviet Union le ram dang tam takin an pom pui ngala Arab ho te point an chan vo ram za ve chu pom ve mai se a fel ni mai tur tun thlengin an buai lo tur ma se an bul hnaya Israel ram lo piang chu an ngai thei lo riau maya nuai chimi ngal tumin independence an puan tu ka tangin an doron ta ti te kha kan se to thowa chu indo nain a hrin chua chu tuar tir tu tura in ngai atuar tu zoka an tanga an be se lo takin Arab Palestinian ho chan a chaw ta zok si chu indo buai le thisen chuana kara chuan Palestinian mi nuai sari zetin anin le lo te chanin Aram chenoma anral tlan le an tuar na chungchang soinan chuan nakba ming hi man anitani nakba ming phua tu jureka ziadanin Arab ram pasari te chuan Palestina Zionism chunga indo an puanga ram pasari te chuan ram pahnia then shantumna chu nuai bova Zionism chu ne tumin andova ma se Arab ho chan tura pek to sa Palestine ram zau tak thlenga an chan tak zok sia wangin indo an chol san ta thuaya tina soi nakba chungchang hi Palestinian lam soidan le Israel lam soidan ain mulo hle indona wanga turna le anua hong lian tak nei deu ania wangin soidana hian neutral position po om theilo hialo me ma se thilkal to ani na ngin soyanga isia indo chuan ne tu zok om lo thei ni hek lo Judah pem khom mitlem te then khat phei chu Hitlara uplum bang sipai tha le ral thuam pola nei thalo te kha Arab ram panga ai gopta Syria Lebanon Iraq le Jordan ten anral thuam thaber bernen an sipai khomin amani loka Israel Sorkar ding thar chu tuipuya nor thak vek tumin anhan beiron ta huk mayania nena changta se Judah ho chu an tum danangin an suat mang phieranga an ruang te chu Mediterranean tuipuya sangha cho an niringotang chu an tum dan ring taka an lo tla ngau pui po ani renga chunglam puina tel lo se anam pumin an riral vekang ma se ko top chana changin andam kho chuana kong om chuna ni siain Israel te chu thi tha tak mewin an lo changa thi le hliam po an tam mi sang ruk zetin nun na hlovin Arab tang rual chu an hne tatlatani Arab Palestinian mi nuai sari le singa zetin Israel ram an chuasana Arab lam chanvo tura an ruat to Arab lamin an lak du lo ram za a somsari le pariat chu Israel rama puanani ta Palestinian khuwa zanga zeta mi cheng te chuan an khuwa chuasanin engemaw za chu ti luina chuatirin anin le lo te ti chiat sakania Palestinian khuwa an biakin za zela somriat ti chiat sakani indowa zo nuwa po an ma ni in le lova kir le phal an ni lova an tlan chiat na Arab ram sang sanga khwale tuini na nei lo in refugee in anom tangheng hmuk mai ni indona Palestinian mi sang ni le zasari atanga sanga velai Israel te kuta antinia chu tania Palestinian mi singli le sang rukvel chu Israel rama anom khotang theithungani International Socialist Reviewin achwadanin Israel ten anti hlum chu Palestinian mi singkhal le sang thum
tlan chia noi sari le singa tual chunga om chun zom noi khat le sing riat an ti thunga azad diktak riat har deu tun thlenga Palestinian ho ngiat bernia langchu kumsang khat zakwa somli le pariata an tlan chiat san anin le lova kir le right of return an nia chu Israel tan an nam dam kho chuana tura inven him atul sia wangin lalut le thei rual an ni na langlo phalna pe in lo lut ta se anin thla pung chak mai sia an thla te nen chuan Israel mi pui aya tam fe an ni to dona aram nei tu zok an ron nor chuak thei hial mai dona juda te tan khosak ngam ngai na aom don lo ti an mi zia tangin alang renga he an thil diman hi tu man an pek ngam arinom love tu nge mo phurle he Palestinian ho tuarna thlen tu kumsang khat zakwa somli le pariat Arab le Israel indo na hi tu chau chuange ngai tu buai ngai lovin indo na kha Arab ho cho chuani amo phur tu po an ni bok an mi thiam ziak tu te point indo na kha an ma ni lam cho chuani ti an phalo juda te ne na in rem du lova rod chimi vek du tu le Arab ho fui por tu boina chok chuak tu hi ami malang poa malman turanom chupa chu Jerusalem mufti anti Has Mohammed Amin Al Husseini akha an koron chuani hepa hi juda te suat tu German na ji ho tu te ne na in thlun zom tlat an mani Palestinian mi then khat te point an huat deuh mai ni khanak ba lo thlenna chan pui berero chu Arab hobin juda te an huat em wangani atira sangkha zakwa somthum le pasari khan British Sorkar in ram pahnia thenarota Arab ho te chu du saku chuak takin ram square kilometer sing kwa trans Jordan le square kilometer sing ni western Palestine huam zong hi pe kan tuma ram na le la nei lo juda te chu aming lekin ram zim te square kilometer sangli zaria somli chau chang ve se an ti ani om zia chu Arab ho chan tur juda te chan aya let somni le pani jeta zawani juda te chu an pom thei tho ma se chu tiang du sakna ne na ram zaw tak pek tuma re man ruat lai khan Jerusalem mufti miswal pa Husseinia fui porwangin an hnol ngata du lo mai ni lovin buaina na men lo an chok chuak du zoka chu helna chuaka chuan British mi zani somruk le pani zet an thata judami zathum zet an that bok British Sorkar thinrimin helna tudai turin an han chilet veta buaina an khap dai meu chuan Arab mi sanga lai nun nain ator phata ni UNOin Arab tele juda te na independent ram pahnia pek ve atum laya du lo tu chu Husseinia ho te bokan ni juda te chuan chura du lo na an nei na nge an ti mai ani inrem na du lova tam zok le pui tu an nei tha zok chuanga Arab howin indo an chok chuaka atir chuan an che tha in Jerusalem kho pui te chu an la duai duaya nuam an ti man hle ma se soi tuangin Israel ten thi tha tak mewa akotop chana anan tran meu chuan a huai zoka an tanga Arab sipai te chu mual pho devin mei khupin an tlan chedur dur mai ni mo se le jo suan ne na khan khoinghal mangin sipai hotelal pa chuan ami Israel te aron puidon ti lo tiam to in ma khoinghal katira chung chuan in ma an dara in khan dayamo in thalngulemo wang ani lo ati kha Israel te hlotlin na phena ain phum tlatani hetinga juda te nena in rem taka Sorkar in thenoma om mai thei turan ni laya adu lo tu le swalrong bol tura Arab ho fui por thin tu Jerusalem mufti Husseinia bokha Arab ho nena anin le lo tlan san tura fui tu anua Palestinian refugee te tuarna nakba thlen tir tu pui ber te zinga mi ani khatilaya Arab ho tu te zinga Israel nena in rem na du tu Jordan King Abdullah chu kumsang khat zakwa somnga le pakhat khan Palestinian mi in Jerusalem an kap lumani ani thirwal khan Arab Sorkar nena in rem tumna kong chu kharpin anita chu wangin Israel nena in rem theilova Palestinian refugee nakba problem tizwal kai tu chu tu dang an nilo an mani lambok an nile thin hei wang hi aniange nakba ti ming cher chuak tu Dr. Constantine Zurek apoin ale khabu ziaka
kan ti dik lo na hi kan pom turani kan chunga chian na lo thlenga po kan mo phur chin kan hre turani ti in nakba thil thlenga mo ain bel ve tho mai Arab ram ten anu naw Palestinian ral tlan anen kol thaim an tan chiat naram tina in beng belin khwale tuini na an lo pe phalem nge citizenship pe phal lovin refugee kema anwai telin anom tir mai ti te hi zona poimo chhan fia nga yani soituangin Arab ram te chuan Israel ram ding tir ti boral tur chuan an sipai rual te an tir lut phal nge ya ma se an hnele silo awanga an ram chunga ral tlan nu naw ho kir le na nei to lo te tan ram an pe phal le chuang silo an khwale tu ya po an siam du chuang lo tun thleng hian refugee camp mun sang amak ta duai telin an laom tareng mai heng refugee om na mun te hi Israel huat na mei pui an che al na mun le thinur na bel so bua na terrorist training chuana khol pui hmuna alo changta terrorist a in petur an her chuak mup mai ni khobel chanchin ziak tu ten Palestinian ho chunga chiat na nakba hi awar theyang berin ha hi pin Israel te dem zong zelin kumsom sari chuang chuan puang zarta hanzir chianero chuan ataka thil thleng be chanin Palestinian propaganda alo ni reng mai indo na khan de lam le lamin thina an tuar ve Israel lama thi kha sang ruk zet an nia tuman an soipi mang silo indo na chuan thi anomanga civil mi tuar tu anom zela Palestinian ho an ni wanga tuar bik ta emema soi hi Muslim Arab ho propaganda thanga o na mayani kumsang ni chunga juda te tuar na le Hitlara netji ho laka an tuar na tenen phei chuan khatiang tuar na kha khai khin thamani lo Soviet Union le China in communist Sorkar na andin laya an mitha te chu amak ta duai somli somnga vel zet ve nia chu tania ma se UNO tu teman an yak pui pe to lo Arab ram oil lama hausaton to te ti lungoi le tlon lungoi tumin Palestinian ho torna hi an soi top thelo ani zok Palestinian nakba soi war tu ten an mai thinero chu khati lai tho khan Arab ram sanga khan judami noi sarile singa vel nek chepin anom ve thowa an chua san don po in anin le lo te po anom na Sorkar ten an chu sak vek tho anin hun loram nei let na tura an kir le an phal to bok hek lo Palestinian refugee noi sarile singa te tuar na chau lavunga judanuai sarile singa te tuarna soile du mangsi lo hi thil dangani lo an politic khelna propaganda mai ani sia UNO ro real na te khu Arab politic thilin alu alan ta veka UNO khu chu Israel doda na mun pui bera achang ta ni ral tlan theu te danglam na chu Arab Palestinian te chu an ral tlan na rama anu naw ten an khwale tuyangin an lo pom du lova refugee kema kumsom sari chuang zet anom tira ma se amo zong Israel te chunga an burbun vek ringot mai hiani kumsang kha zakwa sum kole pariat khan Palestinian chairman Yasser Arafat khan me ni som panga hi nakba de tan alo puanga khatrang khan kumtin an mangzia hemini hian Palestinian mi diktak lan tirin Israel ram chunga buaina siamna niatan an mang taringota achan chezok hian Israel Sorkar nuai chimi tuma Israel mi atheidan dana suicide bomba thi chil tura an lain fui chung hi chuan an tan khuwa awardon rilo ani mele April nithum sangni som paruka nakba day an man malok khan Israel Prime Minister atang Reiber Benjamin Netanyahu chuan Palestinian ten chiat na an to kha Israelin mo aphur lo an ma ni ho tu te wanga ni atimia mai ni